This is Penny and Mama Brown, Echo Granted interview on Yebra Penny Bulare, our chat show no eso. Na interview ni and Mama Brown Coca say, Obadi and Car, which is not a so warrior, and Kaware the Obedrin one can get 5 years, a very crowd back to a chair. Now I ran a cry armbar, and Ka Enyeshi. Nasa, interview Yanasa and Semi Okokai, and a month for air contributor as Semi to Onakas and marital problems at home. In any some Brown warrior, Tom wants to our reno cry, any who be made mukra, Esu say, our reno eguna washer than all katakata so. And you see, a crazy consent with baby so crash say, my Brown a Christo, the night in old pretty cell wo, and son of our worry. When you na ayen somewhere, a cost of interview is the Penny Brown, a guarantee him. Nasa eba our rear, our go any our remo and send somewhere. A yana be bring up soon be any nibu AD since the Muka warrior and Chena warrior ego. A banner soon some so dear any sort of penny back one, a yana bopino, Edmunchimu, and then Prophet Dr. Abednego. On in chain and I abasi a babaji in Chimu after our rear, and our jaya air cost be brigade, or ye and neviasi and number 4 hour remuna. Sunny a papa, papa, aquaba, make I was a papa, or in some Peru, where be spiritual and invisible hospital. Near how if a soon soon seem be our papa, now the bedana, or Beshana was so I know at the amount, and to come away near papa, near papa, aquaba. Yeah, me more to say. Yo, Ejapa, and a boy yedawasi. Too much funny, you as a full say, one betty, and a washer. Onyamishramo, too much for any more motion, his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God. As it is written, ye may know the truth, and the truth shall set you free. And a boy, Uncle Kubaka home, were incommodate, Osenia, or Onyamiasem, on canasem. And I know only die so and can die so. Until 7 will I am a mahometo. Near Mubisa, say a die so, you are sitting. And the year Unyamia Samun so Yamiasuma say coca. What I say. And the mesu me zeal na ye dear mamma, send me more obi no quarry woman, me ye de, minka. Until some mubisa me, and that question you have me person mubisa. Because they say, may allow me one enter into the throne of God. Me remua no quaribia ebededi. Ne nuna bebire so empe no quareno. And there I say, Mama, make cancro from once, but that is not my work. But I have to tell the truth. But Mona, I am moko jijin to kwaneba. Papa. Amen. Yo, it was a Mona Mkwasu Boko. You, Papa, be visited Boko. But and the topic now, you share spiritual marriage. Any divorces. You share a net and I'm a forwarrior. I said, don't want na wareno, or mukwa and check. Now arena coca queen. I want me worry from Quavi, sending an anonymous say, Mamma, our rates meets Nasa Chebe 50 years and over, living that so at our reason. Papa, a dear name cosma our jay, as a knee, a dorsal. Yo. Erade Nyankopon edawase na anka won se kantete no wo frɛ mpanyinsɛm mpanyifo no wo bube na menim nkrofo a wo munnim bible won bete wo betoe but won fa bible enye adwuma but ni omo kan nyina nso eye nokware na mmom wo mo ne ye na ebo abura o what you say sempe fobo baby so okwa ware ebisa eyade a eye ewiase ade ena Yesu Kristo kai se make asase so asempo tirem na montie na ebede na mobete soro asem enti ye wo asase so asem ene wo soro asem enti obisa se aware ejija ampa Onyankopon na obo ne soro bo na asase ena de nyina ye ne dia na bebre ni mu se Yesu Kristo eno nyame ma ne bo soro ne asase na nsa no obebo soro ne asase ne so no na otefa mbajo what you say mara Yesu Kristo bebo soro ne asase no otefa na ote asase mu ansa no obebo soro ne asase papa na Yesu Nyankopon bebo soro ne asase yo no akasa wa asase na wo mo de da no not mu ansa na opsan ya bebo bi yo papa chima yenti ase oh
ansana Yesu bema onyankopon bema Yesu abo soro ne asase Yesu bedi ka metra asase mu ansana obo soro ne asase na onyankopon de not aha enti yinum no enesesanka wo kyerem wo Bible na wodi ba eyemfaso de kese emaye enti sa ware begija esese wonsu asa atete abakosem eye hintasem ade a wodi hinta wo abodi ahyase ansana mbebo soro ne asase ansana wo bebo soro asase na Yesu Kristo o asase mu enti asase mu no obebo soro asase wie o ma Adam be ware Adam ware mu ware na Yesu Kristo ete odida enefe nso no o hodida one eno wie no nso no ode ma asase ode ma asase nse oyi yen fi asase mu ndi ya asase dia enti ya asase dia ena oni mu asase papa asase ya tisu ye yo oni mu asase papa de se asase na na de tisu ya yo eye ampa moni mu asase moni mu so papa asase ya tisu asase different bi wo ho and no matter na wo ni eken na asase ya yehu ya tisu ya asase ya wa asase wo ho what you say entino ansana wo obi so be ware wo no wo kunu de da wo mo frasiton ya ware ama wo ebuso enu mo won hihye ya oba be ye wo asase su na asase de ama wo kunu umma ebi oba wo 5 6 ena eso no ni onyame so bia oba wo 10 12 20 ntini e wo suro ena e wo asase enti honam we the image of the earth enti honam no nhihye enye wo honhum no nhihye enti honhum no nhihye no ene honam nhihye no ebo abura enti se so bi so be ware o na wanko wan ne so hwe fase ye honam no then ni do wachi ntombe na ofrim ebuso be na obo mo we no reptilian ana crocodiles only reptilians ne anarchists other amwa totebo amwa warrior okay ebi owo oketre ni niama ebi ane ho na ofi eno no ye honam fam ana asase no yes asase mu ni asase na wo ofi mu ba wo trabia uti wa asase mu ebi ane yo chirebe ya kosunsu mu akohu na mechire wo enti wo anse na me ware wo no na mo asefo yo wo mo asefo ya chimpanzee adunkole jata muaduma uru bebiri enti sa muaduma no mu amu free mu a eya asase mu a wo de bo wo free mu no sa nhihye no efiu na ma bedi wachi enti no nana no wo afore mu chia bi wo abusu enu mu a wo yin sama sa tumi na ehwe muso enti so mu hia biribi a sa afore mu chia ebi ebosu ebi ebeye ebi esumai ena ebinu friend altar enti no se unana no pesa tumi na ehwe muso a mufri na se wa asase mu na o yinsane mana tumi no ba betram wacho nana machi o enti fa tutim nana bia o se nana machi o nana bia ya boa ankonya no oti so nyina ya moa enti no o yinsane manu no obacha se ye hieska wenwo we ayese yeso okoyo ene mane wo nyina maware wom na mama muska enti no oti a obi hu nani ji ohun so be ware o no ese so ondi kan ehu nana ne makwan ti se nana ne makwan a mo be class asombe mo be ware awo ebi a nana no pese onwo be se 18 no osuru so ama 24
nti wo de bia ye aka ho because osuru de ogitum na se suru ma 24 1 18 kwan wo na nana mpre a oyi ni nyina firi ho one hwa obewo bon 1 bon 2 asa na so ne bia 18 no person ma na ni enti obema 18 no obeye ni ope one ye ni ope obema no so be ware no obema na mehu na 18 children na obema onfa ma ni enti a obema 18 se o ma 18 no ono ane ma na wasom no wadi nechi obema 18 na nia odi fi suru bai no so ye 24 na 24 no so per se obesom no obeye ni open to obema oma 24 and they say a suru any asase a ofri mu ebe diesi and no say you cannot serve two masters. And you know, and say no we be hu so pew no wo kunu de daw wo ma de daw wo biribia de daw sansu na suru nso wo kunu wo ma wo biribia ye de ama enti unam no papa ni boni ni osuru ni asase ni enti ansa na obi be kwa ware na say agija no so ene anka asese unya anka wa wo ba kwa ansa na akọ ware enyo nyame kasa enye suru kasa sa nipa no nye Kristo ni o Kristo ni onyankopon ba enti o Kristo ni nso de akatese akata husie na ye mmeware o ni mfa o se eja no ba no nkonkron sa ye mfa on kokot o ware a ye mfa on kokot ye ro kokot pe ya sa no wa sha asase nsa because asase eye court dia court eye asase dia enti se ni so bi baba ware wo a obeware wo Kristo mu onyame mu a suru mu a ensese asase niama utumiye sase niama honam nduma ndadi pefe kunsun papa mu akayo adwaman efi agobone nyinse yigo abayisem abusumsem eyi na me bom kokose obi oyesa no onye onyankopon suru de no unsanka enti bebre awari abom se na jonso bo akukọ no onu asuru de oho asase so de oho. Papa, semeti wase yi a na tese abusuemu bi nipa bi ebetimi de abusuani nyina hyebre ana abusuani nyina ware akwa kohye tumi bi nsa ama tumi na ware emu ma ne meme wa abusuani mu nyina se ofie abusuemu so ofie ntom ofie ntom ofie abusuemu a enti no wo betui enti no wa cho se musu emfifem o ha mfimfutom ye wo nipa tumu se jampenduro ti mini wanka be hwe awrade echi kwai enti musuna wa betomu ene asase enti papa o ma yeti asese ye obobo osu eno ye ne nipa ne free asase no nti asase de a edi na chi eno no na papa osoro de enso edi nipa na chi no so eno so senate yo so osoro de eno na mobile ye be kire mu na wa mba asem nkire wo ena onana no so no onim ya asase de eno asase nso dese obeye biribia dese ofra asase asase ya beje nsa osuru ntobo lesa vahwa ha ndo no ye onyina odo se hinansa asase nsa ena asase nso numu na onipa fi enumu ne yebo onipa enti ye onipa ye fi asase mu a ye reba beko osuru enti sa asase so nyama nya ye beja ni nyina ewa ha because flesh and blood cannot inherit the kingdom of God osura yini enti asase bibia ya asase de bia ntu enkoso enti obeja ni nyina na ye de soro de na ye de akọ na wo de soro de no so mayen wa hansa na ya koso enti opesura ware ni dia ene na fa ho ni padua no kra ni si ho se afori e hotew na woni mu se oni padua ni onyankopon asori dan na ede na ko bodwa man kakra ko wo kakra to ba bia nsa na fe wa ba ware onuma aware is what a worship, a covenant between two parties you know ye do se onyankopon sa ana ye do se obonsam sa enti obema na oba be ware no ono so so obosomfo a and from frying pan to fire
O yere ni so akofa ni so your befo and from Burukutu to Burukuta. Majo what ya say? And there wari ebeje. Ebia one say nentia the 4 element. Aye we are seeing na kuta 4 element. Asase, ensuo, oja and amframa. Entin asase bribia wodi asase bia yesade amiensen anan. Entin yewo owa oyoja. Yewo owa oya asase. Yewo owa oye nsuo. Na yewo owa oye mframa. Ti mframa wo owo wo. Oja wo owo wo. Nsuo owo wo. What I said? Ansana nsuo oja mframa asase. Sade ni nyina wo bia. Enti ye wo gwan a oye mframa. Ye wo gwan a oye asase. Ye wo gwan a oye nsuo. Nti nsuo ogwan wom. Abode bia ohun bia ewo bia ni baby ofi. Enti wo de no bia na wo denchem no efi nsuo. Na enfim from him. Enti we de no so fi from him a. Neti bia eso no odabo ne kra na eso no owio ne kra. Enti se mo ante mo ho ase na mo nja o ni nyina anto ho anhwehwe osoro de na onyankopon bo nipa se ni seso no homegu onipa ma onipa be ye den atiasefo kra na onipa ye dade doti enti doti asase ye woni nhihye ye woni niama ena ankwa homi odegu ni onipa mu nso no enti onipa be ye atiasefo kra ade bia biribi ye den etim enti ni eti doti ni mu no e woni nhihye ena doti ni so woni nhihye enti mra doti ni se o ware 15 o twempra o tu eduro o ye we obo na mani age honhom no so se da bi mi ye kronkron enti nso ye kronkron enti honhom no ena honam da bi awoku ena bi awu fie ana obema ne fie ne ye honam fo so nkwa fie bi wo ho a wo ka Kristo asem due o kwa sori due wa mesum Burukutu no brakete no due wo se nya obema wo nyina se o obema wo wanya ska obenya ne se onhye mpaboa udidi a onum nsu udi benku so a nkwa obenum ne kakra bi onum nkwan onum nkwan bebepe asemato sa na fie buso no sa na okunu oba obema no sa ona ofi enti ni ofri ho no so no obi wo ho a ohwe sa nhihye busudie ne so enti no ohwe busudie ne so no na wo ayeye wakofa Kristo ni so ware o sorry address so kwa sorry wo mreko a busu ni tese men kwa sorry na opeyire papa opekunu papa nti na okwa sorry se na obenya kunu papa wo se na obetuma kwa bruchi obetuma toka onim se busu ni se mo de mo wase on toka busu ni se o ware a onwo onua no bewo onua ba no onua be ma ono ba ko wo na wo waye adwuma de ahwe onua mba no na se onua no ko wo a na unso wa hwan na be hwe onua ba no dia entu onua ba no ono ba ko fo kwase bi anum wi saa oni bebre odidi brokete nkwase ade nkuto na niri bisa ni sika watinu wan enso sa ni panena no bara nso pe hallelujah sa baba sa branche Jimmy for na ababa no oba o se map nkwase afo entino o ka hwite no ntie e obehye ne nyim oburu no nso nani odot obesako wo ba ko onhwe no ebi esisisi a ono oba obehye onyim wi a oko oho anu aba o jamenika yo suro isra pataprum giri pata we yato oko o ma just wow
so no why awuche mo awuche den ana sa baba den so ana ayi mami sa nipa bone fo jimi fo ana branti mami pe ana woka hweche na onti ono so ni awode amano ni shebre se kona kwanyem unyim afabra na wo brother no ono so ye ne wo sister no wo brother no onua no no wa brochi no onwo obebre aye basa anyeska no de abehwe wo ma no enti na mpemfo tete no wo se wo di wo fade ena di wo fade no mu bai enti no wo sister wo Luciano wo fa no na ahwe wo fa no na ahwe na wo fa no wo no odikuru mo friend papa ni ho enti no wo fa ase no wo fa no na behwe ni sister ma no na wo mo so ti ho a wo twa se wo fa ni wu a wo na wodi wo fa na de wo mobra eyan hihye e we busuanum fimre asante from the time of memorial according to the spiritual yakko hu ene ye di hu adanse enti ne ye be kan yakko hu ye ni wo makosi akotrase ye ni osoro akasa ye ni asase akasa enti ne ye ka tiro e asase nhihye enna epie wani kanso enti no wo fasen mu wo jimi because wo fa na kwa bruchiri ono be hwe ocho mu school fees na wo ma me wa no owo na wo fa nso no onu ontume nware ontume wo but onye sika ni nsemu ye ni sister bi ho a bo hu ma ba nu ba ko nwo we nya sika ko hwe ni nuamba eye jimi ni nhihye a won ahihye ato se wo de onwo enti ni eyi wo yam wo yafuru obema ni eyi onwo se na we ni nko na wo fa osika ne hwe no enti ni se daachi ujimi wie na obre na oyare na odi wa na wo fa se no wi fo ne man ejimi fo ne man ba be fa wo bra wa bre enti se bi anyame ya adum na wo ba ko mienu a wo umane de ania wo ne hu kwan enti je se wo mko hwe wo family bi na wo fa no wanya bi enti what be that wa ma udi o mandi wade no no nyankopɔ bɔ so na asase kro de ade nyina hye ne basa anamebwa na den na nhyehyei ewo wiase se yedi wo fade ebi na ebi si maame bi ena obai maame e mumra o fi America mumra o ena obai wo bedu Ghana wo gusu si ye project no de hye ne wo fase nsa te maame ne kuru wo si ena papa ne hye ne wo fase no nsa wo hweso. Amen. Wo merko be ma ne ba ko control ni ama no. O se ni sister man wo faase fo no wo nhweso. Ena wo so oh ye kura ye bo bla wo hade dada ye hu ano. Sika na wo de man nyina ye be si dan no. Ena dan so ye si so a uni wa ye ne be trase. Mbajo o ti ase. Dan na ye si ma won uni wa ye ne be trem. Mbajo wa ti ase. Enti ni se sei no unsu unwu ye. Yesu ye pentema kwatra dan no. Enti you say you feel on them. Oh, it's what commands. Go baby and grofo baby kunkum grofo. What you say? Now when what my papa ne buy no be do Ghana no so won ko baby no be no daddy be na hwe ni ho e no mo kwa no ma ne nsuo ni ne nsa ne aduane ne powder ne daddy bolo no se den yo o no mo ya pien ne fi ne mu ye wo fa se food akoto aduro wo wa dem wo de duro na ko se no ani fie enya no and no ko America anyeye na bra the kingdom of God so baby baby how betumie free nazetaba hallelujah mumbra beshe yesue mumbra beshe yesue yaje kwa hano hallelujah mumbra beshe Jesus brother beshe oh we na wo feel won behwe osaman na ekum nipa nkrofo bebe ba won behwe osaman am so we ejimisem na inslanga se forade eja no otume frɛ osaman Mose no ne ade ne ntumi bi enu aye mfrɛ no tumi bi aye ne nkasa ne both visible and invisible we talk we call we have conjuration ni nyina ma ye before ntenye free na me kwakucha ana me kwakoye biribi ena me kuta mbajo wati ase
Osama mbra wa okum nso bra den ti na okum mi ame wo fa no wo ntam ti na ye de aduro be hye ho enti na ye kum na osofo ye pacho o kasanso no oye wo hu kwase ade no oh ya ye wo fa che ya na edi na ade enti se wewu a na che se enye hwe enti osofo ye pacho ma me bra nie kum wo mbie papa o se den osama se osofo ka kire me yire na kamiri mfami mbra ha ena wo so won fami nko ba ebe okuma se no kwa nmaku obo we hunu office ha nyama wonum nu nya fe ye to aduro a ye kokko de no se hwiri wa ga ko nu kokko no what you say entini sa embonsam nhihye eya asase nhihye se wo bre fako hwe obi mba obi nko Jimmy fo bi nko se onuanom nyim na wo wa ko bre na wo de ahwe wo muma no na uwu a nwa befa wo japade enti sa nkofo wo mbobo bra wo me ya de papa bi so ade papa be tu aba wo mtima na ena sa nkofo no so ebi a na nton na ebusu a wo firi mu no eye dade pateku orio okraman ochirebin na no ne ko meeting wo spiritual no say na ebusu bia bia obi afi bia ma bomo akowura mu hu say we aha no fi ebusu we aha no fi wo masefo ebi no reptilians na make no wo ma amwa toteboa ene ye wo creeping we amwa different intino obi awo aboasu ewo nimu ti mu na ofi Enti papa emu be hia sese obi kwa aware a okohwehwe nipa nachi ehu ne tumi a edi nipa ne so ansa na wo se okay nipa we tumi we ne so ntene se tumi we ni tumi we hia befa tumi we ni tumi we hia emfa se wo se nipa ne kohwehwe saa ne ma ne nyina ansa na nipa na kwa aware ana se anti na mpemfo no won se wo bu ben no me se satana onyame asemu mayo but they know I say enne no ye kwa ware na ye hwehwe saa ne ma ne nyina say Jimmy Sam 1 won kire mo ofie 2 won kire mo school 3 won kire mo asori dem therefore who will tell you again ana na mpanyimfu so won be campaign nsem no so no nwa jaika enti so onni pani adue enti no mpanyin na nwa wura me a tetefu no ene wo buso bo wa man menti okeke ona ho be sa akora bi wo tere wo mfia papa na di asere otimi mo we go in the tif wo wiem in the paradise no tere ma die o be de tere do so je fako makoto no in the paradise and there was a buffet de tia Enko say akwa wan ko Bible school wo hu wo nim papa ko etebi budu amen nti ye company semo ye ka semo a nya wa hu nya wate na odi ho dance ye ti do odi adwuma ne hye nsa no otiase papa ye hwe ne si obi nso wo ho a otia sori mu osum nyame yo wanya na kwan basabasa wanya memasem wa mobra boni bia ebra soso ware wa twen ya ware ne mma enten ye se ye so ye ba honam fam so nipa ye nyini na asese na enema esesa wo ye redeem enten ye se be kra na obedu ni mpanifo so na awo ho be ye de ama ne de sa ware ne mma de a ene me ho ba ko bi ntu ware na amakra nya hwe amen anyo nyame nhihye ina mse ya asase so nhihye that is papa nyame hihye mu ne ye wo bi se we de obawi ase onware kra yo amen onyame no bo oboni na obo ni obawu na oboni eye honhom ni obawu eye honhom no nyankopon anka se wo mmewo ose munwo na mo asem dorite se empo anu anwea enti obentume nware no ntume nwo a enyo nyame hihye na nka se ya asase hihye se ofie tumi no akoto oboni honhom ndi ama oboni honhom no so spirit odi ba wa no yi wa wo de
ano beto mama wo de na wo honso nyamda otumi 15 otumi the powder niama tomago no de ashem obanyam 10 15 20 years on woda what you say enti no ade na me say this for the mamu o say okra onim the kuro friend oboni waka enso onim so on tire oda so ye kokko so ye tutu eze boni ni ye honhom o nipa na nyo nipa te se me no ame no to oboni a spirit being invisible otiasem onwade odidi ono betra enti no umame te say Bank of Ghana na usave wo ho a se opeska bosia so to make pride na wa bo bosia enti saa na unana umame no mu no wo mo wo enhihye wo wiase asase nchen enti me nana we de me pese me mfa beye na de mfa nja no enti kwa menso ne me pese obeware no wawo ene na ti saa de a ontumi ngodi a yebema wanyeska krankrofo abedadan na mom mepe yare honhom otofo beifo busufu duefo a yefre no oboni yo ene yese fa no aduama fa ye nkwan man fa be man njuare fa tare man no mfra ento yakoda no wo de ahene no tome no ato ase ne akeka ho oh aduan ne bagidi o ene na nsa brante bi bai papa de ne yo unu awe a ode na bai so obo be wu enwa kodi aduane no se osofo eyampa me ma me ne ko ma me nua ne me yire aduane odi na ne yire se odi a ne ma me ka kire ne yire se odi aduane wi a je we fa koma wukunu enti ababa ne nso no tema ne kuru ba na baba no we di aduane no ene ne nua nso gusudi that's ma enti wodu fie nyumira na ababa no di aduane no ato ne kokoso me kuru mendi aduane yo aduane mendio to metimi ko mutu na asina nkase kum abrante no ko wa abrante ni mame ede beye bunsam boni eguru aduane mu ama na di ewu denti ababa na be ware nikunu aye ono aneba odi ne babia no ema ne baberman ne se ne baberman enware ne babia no sana wiase asase nhihye tie enti we no on person be ma wawo a eno anso koto oboni no na waye na de to aduam na biribi ma no wadi udi wia oni awo etungwata mwapai enti betra sorry de no betra hifa na osofo no oni nyeye de ama me se osofo biara nyenti onyame se omo ya atrofo ni se onfre omo ye anka sanchire yi for 2000 years wonim so nipa ye atiasefo kra biribi to betra onipam saneti enti Yesu Kristo watwa esum enti se obeye adwuma se muka sem pani kire nipa ni wia ade etete nipa mu no munye de muntu enti nipa ni edai enti dain oboni wom ensanum akokunu motokuro eketekra niamati mu. And these people are called unclean spirits. Also, for how many pastors were they able to catch, know, and cast out unclean spirit? And what is unclean spirit? When you say mumma safu man, what's a munko church wom? Ntu chire ni wia nipa ni trasia kakapio about that no what's a ma me hwe hunsu eni wontu na o se da bi o onikunu ne okuru aja 8 o'clock anopa okwo adwuma 8:39 say o san hia pia nti na danfo bia kwasi oni da say bra beba nkrofo ko wura wa say na adwuma odi ane kakapio nti kakapio no spirit na wodi ama no nti so oni obema bia nda enye ni kunu hina so no bi koda nti that person possess unclean spirits atinimu and your obsession sa adibia bowran and we the atinimu ya de man ti Yesu se muko kasa wi muntu tunti Yesu obeye aduma wa me ya sori enti ni awari ejija ni ade ejija umma me na ye usa
And your mammy, your papa, and your papa, mammy, and your papa, mammy, your mammy. What about buy? I will find a try. Every day that's some also for all men chain. And then I could 2-3 years. I could name sorry on Casa on that on reptilians. Sana on you once you say, and I don't. And Jacka Crop Bona walk away at the end until Obabona now quatran chair. Oh, blah blah, baby, careful, the moment no yin say, no the two etriha, and no the Germano, a reptiliano, a buano, a de share when or name sir, ni party say, the way I ye near Sunday I say. I'll find 3-4 years in all the hosa. Also called that sorry, unbeatable. I sorry, idea they see nothing, hear nothing because they have not been called. And they have not been chosen. We have the first call and the second call. The second call are the bond servant of our Lord Jesus Christ. So I am the second call, the bond servant. Oh, for Christ, so Christ, oh, sorry, I own yes, she. Who was one Uti congruent drama and kusu papa mo or nature quasiadia. It is straight our righteousness of the Lord. Jesus said it is ripened. A children a program. It is ripened. As I say, abre the nature apro. I say the obibiara say you were a weebri a probre. Oh, say bring I didn't say the down. You won't in net was say. And you fed why upon you? Why you born in it? Because born when you won't do it. And see the normal conceive me into Obia pro. Obia say it is ripening. Woman, this is what they have to preach. And die so see. They know nothing. I go for Bible. Ejiji tight in a toy in a tete taco to kofini ama ni secretary. Ako le suma nina kudia so there. What all this nonsense? Na no me hwe no omukuta sika etuo hey ego echa eju and what the whole kwasasem in the churches. Amen. You papa you say for you so any Dr. Abednego and a church komo ye hwe sunsumu from our real age just spiritual marriage any divorce doors e dey and the kofa ba gidi se papa e bie ye ni bebre e wo nsem ya ye ne echu ye san ko papa nche ni misa ne se papa enye o me yate asese asase de no eni abusua ni pefrim enu ne titiru ene dey our reja ye ne divorce bebre no aba enti no enye nipa su se ebia me ne abrante yi nese ne ne ye bia wo ye no emfa kwen me ne na kasa ontie enti ene ye na ye ne di kire ye ho nipa no ne nyina no e was spiritual backings ana be me bo ho a wanya ba kama na so be bia o de bro na eku ba no be me oba bi wo ho a wanya be ma kama won ne ti na so se oba mre ne ho ase no onye enti sa ba we se ni kunu ni jana eno no kire se enye ni suban e na ho ofe na de no ko ne mu ni suban na de na ba ne mu e spiritual enti na ma na enti mi amre ne ho ase ma ni kunu na na Ejapa ye da was eyen hihye sa nipa na onto embre ne ho ase o kunu de da oyo bema what is say ubo hu nipa bi onipa oyo ba but the invisibility the second person aye honhom oyo bema nipa na wa hu no physical no ayo ba yes na the invisible part of nipa no aye bema ndi sa oba bema se when to men pie when you can so na wanya oba no bema ebenu de what into bia papa ya tibi da so bo ho se no oba de mi san obema mo na se no na pie hu na mani ana e ba ne bema de yo e pie hu na mani ana e oba no bema de it is what is of lo bi into bia and oba hu no nti oba bi ho be hu no bema nkasa the second part of the invisibility no your bema and obema be so be hu the second part no your ba na obedi and work of oba oyo bema and ono una be ware na na ono waro spiritual no ono ware and the na wo be control wo ka dia kire wa hwe ko wa di usutrom nyenu nyensanka ala nse ma no buru mema bebe
or your beman kasa. And you know, remember now, when me, unto me, what is Oban? Obabu. And not to be controlled, she know, because the second part of his or her invisibility. Now, move them. Yes, yes, how we know. Yes, how. Until our year, Akonina, and yes, you buy. And she say, very good. There was the reproof of instruction is the way of life. Ubon say nipa no yes or yes ya na ye nhihye a Until enye fe no o ma be change no ye changing asesa no shebre. Amen. Ubon wo be din but snake under grass. What I say? Na snake under grass and the sesu boana very dangerous. Because we on kasa we edu anajua edu sunsu ma fresh kasa no kasa. Where the abofra bi ba abofra no niso maame we on 90 also there be on 90 am so on 90 yo erode mbacho yo ebo time 9 and 11 9 and 11 ah gba bi odan munko yese odawana won tete na dakru ena afedie wo frey am say erode won chilling tram and the abofra sorry on 90 ko bu gate na pe no to hey o yes o terrace my home na for abofra kai nso ayesa no won hu nti anche no wi osofo we buy osofo aiden na abofra na on 90 ni ade no ala dura sofo ope ba okonju hokoje ndi obema odemba ensure ne buy dade. Amen. In show by a nam fatuti. And it's about nam now. Obama Nama Intabofra then. Okobosum for no din show ne duma o ma ba. Unsen show bia ba ye nam. Then a good show. Apotro tonsuma, apotro won show or ye nam. Okay. Uncle for you. What I say? Once na aboa biara odensuom bia aboa bia wo wiase bia ebi onsuom na onyam bedu nsuom a wadane nam ti nsuo bia ne ba ye nam se yo wo oketro aponchereni edade wonyina ye nam nti punu a nam bia wo bia e different jata opum oponko opum aboa bia ohun ani kan so ebi opum but wonyina ye dade nam to ko busofo no ho okonsuo ho eko je bribe ko pe bribe wo nsuo no ho a ne owo ne ye dai nam nto pe ba obema odade nsuo mba aye nam ma mebi ko je bi erode yeso no medi twato na fati na atiefo ntie erode ma me nanse oba mienu obema ba ko oba ba ko wankasa nyama bi kuso ha wo mpesa obeka ade bi da wase fi several years wo mpesa obeka na ayede na obaberman ayebasa na obabia nso ontumenwo ne enti a obabia ontumenwo no se wo ontumenwo ana okọ baabi no so nipa ne ya ade na wo ye den no so ampa onwo nti wo de nkosua man se obanu adi na nsa na obanu akosua ne di no wo de akokoba hye na chi na oturu majority ne wo man akokoba di hye na chi na oturu ti akokọ ne fie se wo ma oba amen nto person wo dia wo be man nkosua na wonu nkosua no man na odi okofia no onye moye nti den wanyem nti ai oba no be den ba na akokoba eya okutukutu baabi ane ana onkutu baabi ane akokoba ni a okoti afiso ana baabi a one nti ne ba we di 25 years no akoje no obosum no so obeni a ne mame asori na otumpa no sisi ho a na wakokoto ho branti a we di 25 years na wakokoto ne mame mpa no so ne we yi benchiribu enye betani bi wa ne bi a ne bu ye din benchiribu egu ne mame mpa so
Why ya mama na odiesie on person be ka so ka obeku ne ba nanu ase. Aso mama I had odi no. Ne enti a oba ne wo no. So ye wie no wentu ankoye andane. Enti wo sabofra wo so ne go mpaso. Ne enti a oba ne so ntumi wo ni. Ba bia okoye no ankoda ase. Ansa na ebe ya de enti wo mkoto oba mama no ma onye 3. Enye nipa nkasa. Ena bana wokoto hospital ni na bebiri doctor for no ma. Anasa abonsamba. The man I walk out to me they are out of coverage area. They are not human. They are human no doctor nene. Onyame obo sperm egu to pem. And obo se ni pem. And this also kotoba na okonyem no wa hospital a. Nkwadachi to pem. If it's over. Seek and ye shall find it. Knock, he shall be open unto you. Ask, it shall be given unto you. Ujamin Shrine, Mame, come out. Now watch it. A Juma Radin Ayano. Ujamin Shrine. So would you want that say? Amen. I will see. I did say and combine Prophet Dr. Abednego Etchin. When you move and see ye pa, fame penny focus, I can't say, oh, qua warrior. Bisano, did say and ne, what's a sacasano so I see ye pa. Prophet Dr. Abednego ewo in Sawon Oreku will be a spiritual and invisible hospital. Ebia, ne kuma ebetwetwe wo de aware no wo kobeye miensa ne nyina wasamba besefi amaye didi bi kra atage wo enne wo hu se efiri wo na emum efiri bebi a efiri enu tuti anamo na bra Prophet Dr. Abednego eho bi so na crowd de enya aware bia na ye ba bia na ye adwuma bia na ye sikasem bia na ye sunsum nyeme bia na ye beyiye bi enne hawa na afie nkonwa bi ena ekotia wa frɛ Prophet Dr. Abednego nipa ya na eba ha ne do so pa nti se o ba frɛ na ne papa nkasa na onu mbuku se ne be ya abo benya daje enne mrede amaw na mane hawa de ba bedan no wetimi aso ano e de amaw ahanso eye too much gh ena we ni so ya subscribe my page na mi adoma no se ne be ya upload bia ene enkomo eti sei eba sa ebetimi aka me da asema kra